Makatarakpada NDTV da 13 killed in clashes between two groups in Manipur haina ama yauri oza do makatarak basidi yamna top pa Hindustan Times the yauri base locals flee village where 13 were killed in Manipur hai bukoza masi se akhoigi hojiki nahan Laithau village sida thokiba thodok sina maram oiraga village asida leiriba mioi sing se Kinarakpadagi Chenthokna kiba kaya ama lanjana kiba kaya ama yaure hai oza sigi matang sida oza gi mot khar tang thambi oza koigi May 3rd tagi horok irang si ka chapina koi tha te sujale ko masi sida koina sum yengba yaba se koigi any conflict thokuma tamda koina haurmi ba kangu se suppose rally do achumna organize to bani haurmi ba kangu du sok sok pa nate incident do thokra matungda inthala maga mangkhaga अखोगी मधुदा रिटेलिएशन तौरपद इचम चंबा प्रजा से याम तोनि सोई मधुना अखोगी समना हाबदा मणिपुर थाइना इंसिडेंसी याम कलिंगाइदा बोम पोखाइ मतमदा लेरम मीजे हेक हेक फुबा चैबा टॉप ऑपरेशन मथिगी कीबगी अखोई फेस साइकोसिस से अखोई ह्यूमन के हिस्ट्री दा दिग मणिपुर याम तोनि थोकपनिना हौजिक हाइबा खुनसिस दा मी 3 याम यावख्रबा मसिंगने मधुदा याम नुआइतबसी अखोई चैता तुक्ता तेत अगांग अखोगी इंखलाइबा पुंसीजे करिनो खंगद्रिबा दुमना याम अयाम बंगाक्तनिको मखोई म्यामना लेइतबसी सिदा म्याम किरिसना retaliatory कोना मधुदा थमोई सोकप म्यामसिदा पुलिस नबु ओइरा सिक्युरिटी फोर्सेस नबु ओइरो अतोप तोप नबु ओइरो नतगन ऑपरेशन तौर मतमदा प्रजा करी करी सोकदगे हाबसे मसिगी कीबगी मसिगी फेस साइकोसिस मणिपुर प्रजा दुम लेयब मसिसे अखोगी थाइना ओइनाम इंसिडेंट अखोगी नोंगै लाखिबदा असम राइफल तौबदा खुंदमा पुरा वाखिबा अरि मथंग हायगो थो इंसिडेंट मसबने थोकप म्यामसिना प्रजा सिदा अखोई अकीबा मसुम लेबसे हाइदि कयम थो मतमदा तुंगदा तौकदा अदुगा अखोइना सिदा अखोइना हाबि याबसे अखोई सी टाइमिंग सिदा अखोइना तौबा याबसे अपीलम तौजनिंग बसे एनीथिंग तौबा मतमदा यारबा मखै सिविलियन से हाइदि इवन फर्स्ट वर्ल्ड वार खंगदे सेकंड वर्ल्ड वार खंगदे मसिदा सिविलियन से मसि कोइ टच तौदे सोल्जर सिंगसिना मणिपुर दसु मी से कम्युनिटी बेसिस एक्शन लोखै पिगनो मी से हाइदि लेरिबा मी से नुपि आंगांग यावरी अदगी अहल लमन यावरी सोसाइटी सिदा मी लोइ खनबा मी नते इंग तप पांबा यावरी अदुना अखोइना मदुदा ऑपरेशन तौबिबा तारबसु पुलिस ने खंगदे आसाम राइफल खंगदे मिलिटेरी मरमदा याम ह्यूमन अप्रोच अमदा फजना तौबियु अदुगा मदु चीलिबा इचिनाउ सिंग अखोइना हाजिनिंग बसे कैसु तौरोय पीस अदुम लेनी अदुगा यारबा मखै ह्यूमन टच अमा यावना ऑपरेशन तौबियु हाइबसि मखोइ अपील तौजगे अदुगा हजिके चेन के बसिदि ngसागी कीबदुगिनी अदुबा अखोइना पुलिस का आसाम राइफल अदुगा के तौबा मतदा अखोइना हाजिनिंग बसे सिविलियन ददि यारबा मखै खुद थाबिगनु मोइगी ह्यूमन राइट टू प्रोटेक्ट तौबिरगा अवाना can view has my and I tham oza ado oza makha tarak po ina akhoi gi hojiki thoi ma mafam se dagi villagers me ama ma change ba khot ki badi yaure ado masigi hojiki thoi ba thodok se sigi effect oina kari kari thorak pa yabage oza gi oi ba thamogi pawnam khar tang tham gi oza akhoi handaki hoji hana su ai thamjakre ko akhoi handaki se retaliation revenge have a concept ama haji akhoi mi khamyo kharna akhoi maruina churachambu taina wafam sing da office ai pung tara makai da thar matung da community amagi mi attack to bokot pa horok padagi nungdang wairam adagi next day da May 4th tagi da akhoi Manipur Valley da mu madugi retaliation da koi da mu khut tha bokot pa madudagi ne sum sandori bese akhoi ne maside appeal to janing bese revenge ke concept se masi ma akhoi khaga to aga masida akhoi revenge community basis ta revenge to banata ba khut thari ba kangu se either suspension of operation de kangu agera aru amadu agera nomai ka pa khut tharak panina arm person di oire terrorist oire nata suspension of operation makhoi gi mathak ta ne chap action la khot piyo ba civilian chok ta bi da hari civilian so ai ga civilian ga kano ga ani khadok se haise kai na kan da kayum ba aran ba ma tawrabadi punishment pi ni habase masigi message de khoi pi se kayum aran bam tawre ai aran bam tawre ari chaplena aran bam tawre si yadi haba message amadi pi si habase mai thamjani aduna hojiki baham se sida khoi gi haiba baham se masida akhoi action la khot che ba aduga civilian sing di kayum da tawrisi adu akhoi sida response is akhoi na hajining bamna akhoi manipur gi chanabi boina saida kayum iram thoe kayum hom di iram thoe lambi thinga kwata to bagi amal layeba masi se karim da kana da ba akhoi masen nusinadana ba akhoi masen disturb tawna to da sapkudi lambi thingdana kwatana ban to bi mohta constructive oiba moi tarahom do si da punish action loba adi moi da khut thagi basing do moi da action lobo ina adumna tachi nei thamjani yam phajaba wakaloni ozana thambiri basisu makha tarak poina akhoi gi local gi pauche sing da kari kari pau sing yaubage haibagi matang do oza amung lakchage
makha tar ko ina khoi gi Ichel Express ki pauche da asumna fonge asumna headline tawraga fonge oza Kukilal hoba singna tamthina hatpi khraba mioi tara humdoi gi hakchang lokre aroiba mathau mangam pangthokre hairi oza madui makha tar pada Igilaman ina singani haiba kholauga loinana maira khongcha chatkre haina yamna thamoi sokpa wa amasu phong directly wafam amasu phong directly oza haiba wafam asi manaba wafam da ayamba ngasi gi pauche sing da headline oina loina fongnari oza sigi matang da su oza na khara tang thambi oza koi gi koina hajaba yabse government na je magi duty je kari no haiba ma thamja government han tawbase mi khudimakse mi gi life magi property se government se nga kada bane thawai trahum doi mangi bese masi se mangi bese moi kanan protect taw toino ha kan government gi duty ne moi protect taw adu thawai se leitra bani na adu koi imung gi manung gi awa badu ai nungai tabo phongduk chari awa badu koi saru ya jari adu ka moi thawai se leikha bina masi sa crime ma taw ai nang sai ni sula thamja ki bido punish taw gi process ta chatha se ba haidi kanana crime taw ribano aduga masi taw matam da khoina law se akhoi khuta loksal lo se law haidi government am lei aduga chap chabi akhoi police ne akhoi gi charge sheet file torga judge am gi matak torga madura karimo organization involved taw ba individual ani ni ko khoin thadoi se organization ama karam baking da leibno haibaduma aduga ngasagi mioi numai kapai ba kangudo ani makse kamaina koina thabak lakhakadagi haibase masi lawfully thabak lakhalaga tawsi aduga akoina pressure pibase government of India plus government of Manipur in se ba koi pressure se haidi kariumba ngasai ko thare organization am yauromone mosi terrorist organization laktok tar khodak tana akoina suppose mosi akoina swaina torku matam handak se akoi crisis se masi global wore ba koi haidi Myanmar involved tor panina Interpol da laktok tar khodak tana swaina crisis tor matam da atopa nation ne akoina indicate taweba mosi criminal kainoni chathok khotok pada mosi phabiu khotpiu na aduna moigi leader singdo khut thai biduna tana leader singdo moisi chu globally ko laptok sia moisi ai manipur side ungbai mohta whole world la su makhoi singsina micham hale mi tha adusu chahi tai pan gi makha hai pa sidia khoina kitang wakan ta dirwa ke haijak chahi tai pan makha si nupa wagera nupi wagera wakan je pura fully develop taw dribne ba makhoi da swaina khut thab ko pa sathe nungai ti adu yadi hai ba se masi akoi uchi haina aduga lawfully tawsi aduga law de khoi khuta paisa loisi haina rain thamja adu oza na so haibi law se khoi gi khuta paisa loisi kholoisi haina oza na su thambi ri ko adubu hauzik ki tho iba irang sa nakan ani rom da adum haidi khoi gi sound na ba natraga hadi nungai na daba na maram oiraga civilians kaya amasu hauze keno irang asida yausilak ba kaya amasu yauri chahi nauri ba kaya yausilak ba kaya amasu yauri makoi dadi kari advice bibining balai bagi ozagi khoina masjid da haiba yabase khoi gi life human life se masigi se khoina sum yengba yabse chai kun manga se suppose khoi gi nupa gi haraga luhong bu chai kun ma thoi hai ko nupi na chai time pan hai ko masi akoina sum pura yam expert in dia do khoi sum khamada maturity level ne ba nupi na khai hena mature oi ko yam thuna gyan ta be heli nupa sina sei kun ma thoi phau se gyan ta di harib ne ba aduna bot thada phau da hana di chahi aler ma ko na 18 da handar pani aduna akoina habiya ba se action ne talobi ka do akoina harol me se khadna ba da khoi gi emotion drive to bi ka no bhai di somna chapina na kaidum to matam da ri aina kaidum to matam da emotional drive to bodo haji aduna wakan haibase aduga masigi batang da khoina parents sing da khoina hajini bamna akhoi gi icha issue sing mayam se makhoi da su counseling ama dakar oi bra habi khanje ba haji school yang khoina non salure college yang khoina non salure aduna haji ha go matam se do class to matam se da na school gi administration sing sina college administration sing sina angang se da counseling amam to honjani haibadi haji le situation sini calm down to sounding bana miu bagi anger sina khoi che phada ba ya de anger na phada ra khoi tok tok se la le ba haji aina sounding to pot che pot thugai ni ko kai ding hak ting di ai ge mangja ba tu oi ba aduga kulli tin jo la ga to ba sina kana ba oi aduna counseling tausi aduga naharol sing da su emotion na chakanu aduga aigi kaigum tawm da matam da ahlaman lakai gi ima gi ipa gi ahlaman haiba taraga fazana advice mi makha da tabak tawsi ani naha sing su tawje oza na yam phaza wafam ama su thambire haibadi counseling ama tawbinana bagi damakta ekhoi gi school college sing sina sinbi yo haiba wakhaloni oza an thambire base ado oza
makha tar point na hojiki ojana su pan bigre ko school college yam kuina thingmu ba kholu ba haina hoi irang sina maram oiraga college tagi school tagi angang nubi loina mak lairik tamba amta phangna khidre habidi mamang chahi ani rom amasu koi corona na tawraga athing ma mayam ama leikre hojiki class 10 thagada ba 12 thagada ba amadi college kari ba mahairoi mayam ama da chauna effect ama leire oza masigi matang de oza gi oiba kari kari thambini अखोइदा असि थंबा याबसे अखोइगी मणिपुर से अखोइ क्राइसिस अनहुम थेनखरे को कोविड थेनखरे अदि सेकंड वर्ल्ड वार थेनखरे अदगी चहित्रे खुनाबा थेनखरे अदुगी मतमदुगी लाइफ सिना तोंगान बने सेकंड चहित्रे खुना मतमदि अखोइगी प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम्स लेते क्लास 1 का क्लास 2 का अदगी सेकंड वर्ल्ड वार मतमदसु लेते हाइदि मतमदि मैट्रिक थाबा काइसि मसिंग याम पोन्ते अदु हजिकि लाइफ सिदि एवरी सेकंड मैटर्स हाइदि मिनिट अहुम द वर्ल्ड कंकर तवे हाइबा मतम ने हजिकि अदुना अखोइना हजिक इंटरनेट अखोइना थिंगबद मांगी बिसे अखोइ ग्लोबली अखोइना पा मतम द ट्रेड से अखोइना अंकोट पे यारो भाइदि ह्यूमन रिसोर्सेस मांगबा पैसा मांगबदा पाबिया देबा आइगी मतम मांगिबा लेबा सिदि अदगी आइना फंगदबा आइगी इंटेलेक्चुअल फंगदबा मतम द मांगबदि अरुगा सपोज सही से गसा हाइगिब सही कुन मंगा मथक लाइक तंबल वरबा कुन तरुक मथक की मांगबा सिदि खतंग अखोइ सिदि खतंग यायबा अदुगा सही इंखले बिसदि एवरी सेकंड मैटर्स ने मोइदि हाइदि हजि अखोइगी सपोज मिंग चंबदा खंगदे अमदा खंगदे हजि एवरीथिंग ऑनलाइन अदगी एवरीथिंग अदगी क्लास तो बनी खंगदे अपनी खंगदे मतम से लोसलु टाइम से हजिके टाइम से एवरी सेकंड जे मरु ओबनिना मांगिबा मयाम से अखोइना हाइजेनिंग बदी हजिके सात्र छात्री मयाम से दने एक्स्ट्रा क्लासेस तो बियो नंबर 1 एक्स्ट्रा क्लासेस तो बियो नंबर 2 दने एक्स्ट्रा क्लासेस तो रिने ना संडे द लाउ अदगी ऑड आवर्स लाउ हाइदि हाबि कनो कइना का ह्यूमन बीइंग से अखोइना सपोज अइना थामा फजना तुमदे ना नोम तुम याबा नते नोम की पुंग निपान पान तुम को आई गरां फजन तुम दे ngasi होल डे तुम बगा निमिनि हुनि तुम दबा यारोब मियो बगी अखोगी सर्कल अमा अखोगी फिजिकल डिमांड खर लेब नत्रा आदि ngasi केमेल के टाइप था मगी ngasi लोइ चाथोकी यादमिना अदुना प्रेशर से खपि पि बनतब नहागे पुंग निपान तुमबदो पुंग तरुक हंदा बिहलो अदुगा पुंग मरी पाबदो पुंग तरुक पाहमि हाइना सिस्टमैटिकली कइनोमा सिदिना कोइ काउंसलिंग आम दरकार ओइ हाइ अदु सिगिसे ऑलरेडी लइयेब सिगिसे हाइदि एक्सपर्ट यामना लइ मणिपुरदा साइकोलॉजिस्ट सातिना लइ अफाफाबा यामना लइ अदगी काउंसलर यामना लइ मखोइ सिंगसिगे एडवाइस लौबियो अदु मसि तौ मतमदा अखोइना मसि थामजनिंग बसे अखोइगी स्टूडेंट्स बॉडी मैम लइदना मसिगा एजुकेशन डिपार्टमेंट गा अदुगा स्कूल का कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन सिगे मोइ मरक्ता कमिटी गुंबा म सेम खो तौरगने मोइना फजना मेकानिज्म में बोब तौरी थेंगमलबने हजिक सादी हजि बोर्ड एग्जाम नक्सले खिता ngaisale aduna अखोइना चिथौरिबा मयाम से अखोइ मतमदरे एग्जाम लइ अदु तौयेना मतमदरे अखोइ नेट बेन तौखिना हाबि यारो ऑल इंडिया एग्जाम ने मछि माजो कमाइना ख मांगजरबसु कबाइना कोबब तौ यागे गे हेदो अखोइ अदना वर्क तो हुनजनी ना जे याम फजा वाफम नि ओजा मखा तारकपदा ओजा अखोइना सना लेबाक पाउचे दगी लौखतजरगा ngasi gi headline oiribasi yu yonba sungbagi athingba लौथोखिबा यानिंगदे हाइना कदामदि नुपी समाजना याम कन्ना अथिंगबा लौथोखिबा सि लौथोपिगनो हाइना याम कन्ना हाइरगली ओजासी मतांगदि कई कई हाइबिनिंगबा लेबगे हाबदि यु हाइबा पोत्सक से अखोइगी हक्चांगदसु यामना मांगहनबा पोत्सक अमदि ओइरि ओजा अदुबु मसिबु लीगलाइज तौरपा हाइबसि कमाइना कमदौबा पोतनो हाइबदु मतंग ओजा थंबियो अखोइगी मणिपुरी सिविलाइजेशन जे मसी अखोइ थाइना इन्विटेशन दो मतमदा अखोइगी चाक चाबे कि तोबतम चक्छा यु थक हैन हाइनर मे बखोइ जको हाइदि यु से पार्ट ऑफ लाइफ ओइबा अर कल्चर म ओइबा कल्चर म ओइबा तारि कछु काइदेबा अखोइ मणिपुरी सोबेसना हाबे थकप नतगा थअगा यु थकपजे कछु काइदेबा लुरिसि माना दिस इमुंग मनुंगदा यु थकपजे नुपीने याम यादिसि कइना कांदा माना मामानु याम तिदा थउरानी युमदा हलानी माना होल केओस अमा लाइक पागदबा दगी होल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब तोबा मसी डिस्टर्ब तो मैम से मसी यानिंग दे हाबेगनेबा नंबर 2 फैक्टर द हेल्थ फैक्टर से अखोइ लिवर सोकपा लिवर सिरोसिस थोइबा अदगी यूसे याम फरक तामने एडल्टरेशन से मिक्स तोबो खोटपा याम थुना सुंगनबा दिमाने हेंजलकपनिना सिनेबा मणिपुर से अखोइगी डिबेट स्कूल ऑफ थॉट अनि ले हाइ हाइसिना सी फैक्टर अमले को अमन अमुक करे हागेदा अखोइगी ड्राई स्टेट ने हाइफो दमाम फंगे अखोइसे फंगबसिदा फत्तेबा मु हक्सा याम सुएबा मसी लायेंग म चली पैसा दगी मि सिबसे मसी से सुम थाबनिना अफबम पीसी हाबी स्कूल ऑफ थॉट अमा लाक्पय वाने अफबम पीरगा मोइन थैदुसु फबा फजना कंट्रोल तरो पीजे हाबिने अमन हाइसिना अनिसि मरक्सेदा यासना म चंगे भाइदि मणिपुर सोसाइटी से कैम साथिगेदा आइना तौनिंग एन तौबसे हेक्ता यादे भाइदि मणिपुर की एनीथिंग लौ मतम दने अखोइना जे हारिसे
मरुन वुमेन्स बॉडी अदुग स्टूडेंट्स बॉडी मैम जो खन्ना बियो हाइदि अखोगी सोसाइटी सिगी तंखाय हमने याद पोचे अखोइना तोबदे फेल ओइनेब अदु सोसाइटी सिगी तंखाय हमने याद पोद अखोइना तोबजे फेल ओइनी अदुगा कादागुम्बा अतोप स्टूडेंट्स बॉडी अदिगे कोइ थाइना माइना पाइबी से हाना मोइसे एंटी लिकर मूवमेंट तकी कोना माइना पाइबी ओन खिबने मोइसे निसाबंदी हेन अदai हौ खिबने अदुना मणिपुर की हिस्ट्री हम लेबे यू सिगी अखोजे सिविलाइजेशन का चाना दब हाइदि अखोइना तोकथोरप कैरेक्टर सिगा यू सिगा कल्चर ओरमबदगी काहेर सिनाइबा एडिक्शन गुम्बा लापा अदुना अखोइना आइना हाइजब थकपा कैसु काइदि अदुगा थग डिस्टर्ब तोबदगी ने बिरांग थोइजे लंबीदा गाड़ी एक्सीडेंट थोकपा खोटपा अदुगा आइना सुम यिंग जम तमना अखोइसे यू थोकपगी कैदो सिजा अखोइसिजा थाए खलो अदु सपोज अतोप डेवलप कंट्रीज मैम दने आइना सपोज आइजि यू थागा हाइबे टेस्ट तौरेना अदु आइ लासिसे थाहु मरि फाखरनेबा अदगी मथंगी अंक फारबा आई पुंसि चुप गाई थौ यादेबा most developed countries ta koi manipur da di adugi regulation su leite adugi kaita leita bani pura chaos to eb aduna si kitang divert tor so ai hajing se anything taw matam da nupi gi samaj gi wakhan je moi am convince to biu aduga makhoi ga yaraba matung da implement to biu aduga nampu da to bai thabak sidi to biganu na bai to oza oza gi wa pham du gi makha tarak po ina oza akoi gi hojik ki you se legalize oirakpase phai haina logadra natraga phate haina logadra oza masina akhogi economy da kari kana hanba purakpa yabage haibdo adugi matang da so oza na khajik tang thambiyo akhogi kana bagi haragana ayu jai thamjakibdo economy se akoina hariba economy se da akhogi manipur se akhogi hana kaido se paisa se center na piram base da plan assistance ka pirameba adu akhogi madun handak NDA government lakbudi madun de kakhreba ayamana adigi special plan assistance akoi piram base masi ju kakhre adigi akoi planning commission ki hana akoi funding process ju pura hongre hojik se na nathanda ibe manam thanda hingo aina nathanda hingo habigi timing neba sima tamsida agi resources leitana aina plan amta tobe adu ai paisa leitana agi yum sabaya de planning tobe ade baduna manipur economy resources leitabdina income credit dakar oi haibneba adugi angle lagi de government si haibneba adigi angle amadi government haisina anga jai thamjak du health factors adi aside sungjalaga kari no ju khangdaba aduga poche kari no ju khangdu sabada fajana control targa pije haibneba hidak se suppose hidak se thingadi pharmacy da fajana regulate targa doctor ne iraga mana prescription piraga leibani dana aduna to da pangpang na phangaga illegal thak hakchang sopai mohta control takse haibani adigi adimak se chummeba adigi mai ben man haisine henjelle haibane aduna masise khwai wali se kaino kana culture du ne ngai thamjagib do I suppose akoi de sum chapa matam da ko akoi he thangni ba Myanmar se masise akoi na tamu de hel antha every restaurant ayuk ta gi nung dang de yu phang ne ba adigi whole up to phangni whole side ke Thailand ke ki bathang chak loi phang ne ba moi gi na kamai to ge da ngoksen na de ba he ngoksen na ru ba se pha ne ba aduna akoi na haina shi ta uta di na ngai na hagib do anirak yu thaga thormadi municipal license kakpa adigi hek auction rubadane yadi heba message ama phabani khangde kanu tobuni khangde adu me message ama su adugi mechanism ama su hana suppose aina yum se sadi ngai u hana san biya dena yum saga u leidong ni dana adugi mechanism du su ajik darkar oeba adubu animak chumme imbai ben haisu chummi aduga government haisu chumme ba akoina haina animak chum tu unabiyo unarakanda hojikandi thaina di akoina government ja tawning ba tawba dictatorship ki matam na ti bhoiti anything kado to matam ne stakeholder mayam se imai ben mayam satra mayam se han leite brate manipur organization imai ben fa organization lei achung chong organization lei yam vocal oye moise moidu unarga tanabiyo tanabiraga decision law matam do madu yanabam lakane ba aduga thingbasu pura yaroi kaido da phangiyeba aduna government haisina afaba pije haibneba aduna marak sigi manak ta akhoi suppose akoina lamam da turen ahum mari chema sumaina wakhan anihum cheleba adi wakhan am khatang lei makhan sarpa tumaina wakhan makhan lei adubu lakoina lai da lei kapda lei makhan suna karpa tumaina wakhan mayam lei basina chap chabi middle ground ama akoi buddhism na extreme oiba na tab da middle path ama lambi ma sema tumaina middle path ama puthoksi yanabam puthoksi manipur su kana ba hakchang su sokta ba imai ben na su yaba ahum maksida yaba am puthoksi entamse nakani makta phasana wari sanaraga phasana yanaba ma taraba matungda phasana planning tawraga thabak to phasana tawminasi haiba wa adu ma khaloni ozana thambiriba se yam phazai oza makha tarakpada ekhoigi national news ta ekhoigi huyenlan pau che de gi lokhacharaga oza indiana kumja listing ani sukna kuntra faubugi manungda malemgi ahum suba khwaidagi chawba
economic power oiragani haine yauri oza masig matang dadi oza na kai kai thamini akhoi gi world economy se masi akhoi gi India se yam chida mayam ki je kai na kan da akhoi gi middle classes akhoi middle range level kangu se yam chida yam e adu hojik ki train sina ma hojik ki re sina middle classes se nem tharaga ina khun ma sina sathi na khun ba adu ga yam lar ba sigi marak ta gap sam le ba ina yam khule ju kana di ba hai suppose akhoi gi society is the akhoi mi ani ina khule adu aba ani khun ba paisa sina Nagaland gi entire population ni hele akhoi Manipur sina khun ba hai ne ba ina khun ba hai ba se akhoi pamjari se प्रजा पैसा पाइब मिडल क्लास यम स्ट्रॉन्ग होइबा अदुगा यम इना खुद बगे यम लार बगे गेप से हंदबा सिने बखन पामजरी से स्माना चप मानबा अखोई इक्विटेबल होइबा सोसाइटी एम फजन पैसा पारगा इंखलक सोसाइटी दो मदुनि यम स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होइबा बाइबल ओकिन हराब इकोनॉमी हाइजे अदुगा हजिकी स्ट्रॉन्गेस्ट फाइव पावर हाइबे से अखोइना थमजनिंग गेम से अखोइना येंबा याबसे अखोइगी हेड इमीडिएट नेबर चाइना से येंबा यायबा अखोइगी अखोइगी से 3 point something trillion दगी 5 trillion यौनी हाइने अखोइ इकोनॉमी से अदुगा चाइना गिदी अखोइदगी 4-5 times हेलेबा अखोइ इकोनॉमी दगी आइ मोइना कमाइना वर्क तवी अदगी मोइना गवर्नमेंट कमाइना अखोइगी थबक सुरि म्याम से कमाइना सपोर्ट तवी सिगी सिस्टम अमसु लेबा सपोज इबेमना थबम तौगे अदगी आइना थबम तौगे हाइ मतमदा आइगे फाइनेंशियल बैकिंग अमा लोन पिरक नतब लोन पिरग पैसा कमायन सिनरगा कमायन आई कमायन ग्रोथ लेगदी इमु मनु कमायन थाकनी इचासु कमायन थाकनी हाइबगी सपोर्ट अमा लेबदो अदुसु दरकार ओयेबा अदुना इकोनॉमी चखटपदा पैसा याम लै गसा हाइजकिबदो इना खुनबा सिना मी अखोइ होल वर्ल्ड पाइबा पैसा दुरगी इना खुनबा अमा खतन पाइबा अखोइ इकोनॉमी yang वांगे हाइदोइनेबा अंका ददी अदु प्रजाना वादी वादे अदुना इक्विटेबल ओइबा मयाम लोइना चप माना पैसा पाइमिनाबा मिडल क्लासेस याम स्ट्रॉन्ग ओइबा याम इना खुनबा याम लारबा गसे गेप याम लेतबा अदुगा अखोइगी हजिकी सी बरक्सी अखोइना पामजबसे पोवर्टी लाइन की मखाद लेबसे गरीबी हताओ काइन अखोइ इंदिरा गांधी तौखिबा अदे हजिकना पोवर्टी लोथोकपसि अदि नोमदा पैसा चरा अनि चाबदब फैमिली याम लेब इंडिया फिरोन से अखोइगी फुल सेटपा ngamdadana अखोइगी महात्मा गांधी ना फैजोम तंखाइ सेलिसे लाइरबमना फैजोम से अमुक्तंग लेरगा तंखाइ सेगाइरगा मान तंखाइ तंखाइ सिने अमम लेदना अमदुंग सिनबा अदवाइ तब इकोनॉमी से मनि इंडिया के फार्मर से हजि येंबियोबा मोनि सेलिबा खंगाव से फिरोन से तंखाइ तंखाइ सेलेबा सेलि द कल्चर नतेबा मागी पैसा लेतबैनि अनि द अमुना अमा लेबदुना अनि सिनैनेबा अदुना लाइरबगी सोसाइटी पॉवर्टी से मसी इराडिकेट तौबगा लोइना लोइना इकोनॉमी सु चाखत पोजिशन होइना दाइ थामजगे मखा तारपदा ओजा अखोइगी इंटरनेशनल गी पाउदा इजराइल गी ऑपरेशन दा सीखिबा गजा गे पैलेस्टाइनी लिसिंग तरा मंगा चनिपान मरिफु तरा मापन यौख्रे मसीदा 70% दी अंगांगनी हाइरी ओजा मसीगी मतंग दसु खजरंग थंबियोजा अखोइगी होल वर्ल्ड से अखोइ मरुइना मखोइना वारी से ngasai ina khunma mayam super power mayam khanaba se maside yang wai suppose India ka Pakistan ga yanadre yanadab se da India da na matam de Russia na T-72 tanks adigi MiG-29 yolani MiG-21 yolani China da na sorry Pakistan da na America na moigi kana F-16 ke yolani swai tawda na khoi super power sing sana thamba si marak se da khoi gi whole khoi gi middle east ka west asia ga se da Russia के कंट्रोल से खत चावेबा रशिया कंट्रोल से खत चावबनिना अमेरिका सिना माने लिसन अब हना बते इजराइल की कांसेप्ट से माना इंजलक बनेबा इंजलक का ब्रिटेन सु सपोर्ट तवी एला अखोइ अदुका सेकंड वर्ल्ड वार मतुंग दरी 1960s दगी दी इजराइल की तम लाकबदगी मसे अचौब क्राइसिस हम थोलेबा मसे क्राइसिस थोलकपसे मसे सुपर पावर मैम सिगी मखुद याम यावेबा हाइदि मोइगी थाउगी याविको थाउ कंट्रोल तोबगी अदगी सुपर पावर गसागी नोंमगी यावी अदगी अमेरिका ना तौनिंग पोचे मोइन तौनिंग पोचे इजराइल की थ्रू तहन मोइन तौनिंग द पोचे अदुना इजराइल से मोइना अदुम थंबा बैकिंग लेबा अदुना इजराइल से अचौबा अमेरिका गा ब्रिटेन के किन सपोर्ट तौबगी पावरफुल ओरिनेबा सिगी मरक से अखोइ येंबा याबा हजि सोमना हंगिबे सप्लेना हंबिकिबदो मसिगी क्राइसिस मोगी सुपर पावर मैम इना खुनमा मैम सिगी क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट से सिदा ख्वाइदगी वाइ से कनानो हाइ कांदा पैलेस्टाइन दा लेरिबा नुपी अंगांग अदि गजा स्ट्रिप ता लेरिबा सिंगसे मोइसे अखोइ मणिपुर दा अखोइगी था निहुम यूएन से ब्लॉकेट तो मतम दा थाउ फंगदि याम तांगी दि वाइ खितना मोइसे अदुम ब्लॉकेट लेरबने मोइसे अदुम ब्लॉकेट लेरिनी अदगी मु चाथोक याब नते सोमद समुद्र लेरे सोमद इजराइल ना रुम कखाइ दोरिमी अर मोइ कखाइ बाइसे अखोइ हदक हमास ने अटैक तो मतम इजराइल ना रिवेंज तो मतम सीब थारि बसे अखोइ गसा ने हाइ मतम सिविलियन का कैनुगा खेडबल खाइदोकदो लेतेबा हदिकसे एकदम अदु पूरा इंटायर हॉस्पिटल में अटैक तोबा अदि पूरा जे अदे पंहा ताहना बि फिबम ममदे मियोबगी नुसीबगी मियोबगी थमोइ पानबगी कैनोसे हंदकी अनोब वार से उदेबा हदि हानदि इवन सेकेंड वार हाइजरी लम लक्षम मतम सिविलियन से टच तौदेबा
ai nupi angang test tau de adagi torom ta su la le haije aduga even prisoner of war phoba magi Geneva convention gi matungina fazina treat tawi adu masi mam chu loina thugai raga miu bese mi orak tabagi sajat ama handak kisida ui aduna akoina haya su taba ga daba nate moi se adu akoina appeal tau janing badi sigum da yarba makai civilian ga fighting group ka se differentiate toraga khadna bani lanmi ani kapna badu de akoina kadem tau biya de moi khadna jabane ba adu ba yarba makai civilian ga to biganu aduga history na akoide kari ta kai matam de any conflict thokku matam da akoigi nupa sing se am si hineba khana bada adu wahau do se society ma pukhlak da wahau do se nupi ga angang ga neba mo se am na wahawi adu ga mo gi life se gamin ta sabu Ukraine da hoji nupa ma se roi si re adu nupi sing se Ukraine gi nupi sing se Ukraine da leite pung chai chai ga lei mo se mo confusion ni nupi su am na si mo fighter su am jawi adu moigi life hai che kari no aduga moigi aduga mental disease mayam tholei aduna yarbe ko conflict sing se lotion ba miu ba machine khada ma se kanadi aduga masi yarbe ma khai tawroi si hai ba appeal loina tawje yam phase ga sa makha tarak pada ekhoina editorial gi kono kalam da gi lokhat sarga oza akoi gi huyen lan pau pau che da gi lokhat charaga mongfam laiki gadra hangba yaba wahang oirakle haina hairakle oza haidi hauze manipur da thogli ba irang sina maram oiraga nakanani makta asiana kaya ama yawi oza aduna lana si dom tawraga leiraga di akhoi gi mi leitraba matamda khoina phumnaba mompham ase leiki gadra haina wahang ama hanglakli oza masi matangda oza khatang thambi akhoi gi akhoi human civilization khangde history da khangde khwaidagi phattaba se muchimuna khanaba sina khwaidagi hena sueba muchimuna khanaba sina kam sathige do suppose yeng bi history da christianity gi wagera muslim gi wagera Hinduism gi wagera adagi akhoi even Maiti gi wagera sanamahi pakhang ba khanaba yawi ni ko adagi Kurukshetra da Pandap ka korab ka chimachim manau ni machim manau khanaba da entire ka do loi siri ne ba akhoi Manipur da thui se phana sengna khatnari se akhoi na phana hairab su ne machim manau khanaba chap khane akhoi thui se machim manau khanaba se satina phatte akhoi lon su manei sak su manei mina ubada mana aduni mana adu jati ne ba khamga pot na te ba akhoi na masida haije jumme ba se shane sum henjel ba chunau khanaba se sak manadaba khanadaba yum tonga tokhan lo ki lena badi mana sumna lekhani ge khanaraga dum yae ba sim yum da leiba imung kam ta leiba Manipur jam pikpa landlock area ni na sida sum khanar leiba hai se mompham tuk loidana tobina ba lekhidar matung da khoi mai thabi na bado adu phom lerak tabi tanja lakane ba example se khoina kano dagi surum lo be idang nang chaitre khundak ba se chaitre khundak ba lora kan da khoi gambir sing sina mani India da sorry Manipur ni thawin hale morning to get to kan population je masing thibe lising ani di hendio whole kano sida ko sing da khara lising ani hum de later da manung chalaga lam de chalaga mi sum por eba aduna miu ba se akhui gi Manipur de irang sum thodi mi si sum ching hi ne ba isum ching ke bni na aina hajari bado mompham jilana phumbina mi po leiroi mompham su leiroi aduna wani aduna khwaidi ge best di peace initiative khudak ta lakhalaga problem se solve tabuna phani na thamje yam phajaba wakhaloni oza ngasi ozagi chillaba tanja khara kaithopi duna akhoi studio sida ngasi gi khana naina ba sida election biduna khana ba yaubi bagi damak ta oza bu hana thagachari khramjari oza abe nungaje meeting tabiriba pumnamakpu chaplina mestamna kainana ba yathang nizari